ni byiza cyane kuba tugeze ahangaha twatesekeye mu mashamba. Ku izina ryanjye nitwa Rerimana Thomas. Il s'appelle au nom de Thomas. C'est une chance et aussi une grâce de se retrouver ici. Ngaba nakoraga mu shamba durutse mu bwiza mu shamba rya bita Imutoto. Il vient dans la forêt de Mutoto. Twaratesetse cyane turakubitwa turahondagurwa ariko kugeza ubu ngubu sinzi ukuntu umukuru wacu yatugiriye inama yo gutoroka turagenda uko twagiye buri wese yagendaga akebera kugira ngo turebe ko twagariyo tugamije kuja. Dans la forêt, ils ont beaucoup souffert. Ils étaient maltraités par leur hiérarchie militaire. Ils n'avaient pas à faire. Mais quand ils étaient sensibilisés par leur commandant, la femme de la vallée Saint-Jean, ils ont eu la possibilité de prendre la décision de quitter la forêt, venir à la MONUSCO. Kuko twamaze kubona inzira tugera. Kimwe mu bibazo bikomeje kwibazwa n'abatari bake muri iyi minsi by'umwihariko bakomeje gukurikirana ibikomeje kubera mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko nanone mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikibazo kigira kiti ese koko iyi ntambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye kurangira cyangwa se n'indi mikino ya politike isanzwe. Nongeye kubaramutsa ndetse mwiriwe bitewe naho muhereye inshuti bakunzi ba Pilot News TV. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye inkuru ikomeye cyane, inkuru ishingiye ku ruzinduko rutunguranye rw'umuyobozi mukuru wa MONUSCO James Swani mu ishyamba rya Masisi. Yasuye abarwanyi ba FDLR bitegura gushyira intwaro hasi ngo batahe mu Rwanda. Ariko se bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda na Kongo? Ibanga MONUSCO ihisha ku mubare w'abarwanyi ni irihe? Komezubane nanjye kugeza ku musozo w'inkuru kuko tugiye kwinjira mu mizi y'iki kibazo nta kintu na kimwe dusize inyuma. Nshuti bakunzi, reka twinjire mu nkuru yacu neza. Umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo twese tuzi nka MONUSCO, bwana James Swani aherutse gukora uruzinduko rukomeye cyane. Uyu mugabo yerekeje mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru asura umujyi wa Goma, ariko by'umwihariko akaba yongeye noneho guhita ajya muri teritwari ya Masisi. Aha ni hamwe mu hantu hazwi cyane ko habaye isibaniro ry'imirwano mu myaka myinshi ishize. Swani yasuye ikigo cya MONUSCO giherereye mu gace ka Bambiro. Iki kikaba ari ikigo cyagenewe kwakira abarwanyi bahisemo kurambika intwaro hasi no kuva mu mashyamba. Ahangaha rero James Swani yahuye n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR maze bashimira ku mugaragaro icyemezo gikomeye bafashe cyo kwitandukanya n'ibikorwa by'intambara bagahitamo inzira y'amahoro yo gutaha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ariko rero tubisesengure neza, aha hari ikintu gitangaje cyane umuntu wese yakwibazaho. MONUSCO yemeje ko aba barwanyi bari kumwe n'imiryango yabo, no kuvuga abagore babo ndetse n'abana babo. Ibi biratwereka ko iki kibazo atari icya gisirikare gusa, ahubwo ni ikibazo kireba imibereho y'abantu, cyo twakwita nka social issues muri bizamahanga. Gusa igitangaje nuko MONUSCO yanze gutangaza umubare nyawo w'aba barwanyi bari muri iki kigo cya Bambiro, haba umubare wabo cyangwa imyirondoro yabo. Byose byagizwe ibanga rikomeye cyane. Muribaza muti kuki babigira ibanga? Ese ni abantu bake cyane ku buryo batifuza ko bitangazwa cyangwa bafite impungenge z'umutekano wabo? Ibi ni ibibazo bikomeye abakurikiranira hafi politike y'aka karere bakomeje kwibaza. Reka dukomeze turebe icyo James Swani yatangaje nyuma y'uru ruzinduko. Mu magambo ye bwite yavuze ijambo rikomeye cyane, aho yavuze ko ikibazo cya FDLR kiri mu bintu byihutirwa cyangwa priorities cyane kuri MONUSCO ndetse n'umuryango mpuzamahanga. James Swani yagize ati, kandi aha reka mvuge amagambo ye nk'uko yabivuze ijambo kurindi. Yagize ati,
ku kibazo cya FDLR iri kuva mu mashyamba no gucyura abiteguye gutaha mu gihugu cyabo, ndagira ngo mpamye ko kiri mu byihutirwa kuri MONUSCO. Umuryango mpuzamahanga kandi byashimangiwe n'imyanzuro y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ijambo byihutirwa cyangwa priority ni ijambo rikomeye, ariko se inshuti bakunzi bacu, ntabwo ari ijambo tumaze imyaka irenga 20 twumva rikoreshwa. Swandi yakomeje asaba abanyekongo ubwabo kugira uruhare muri iki gikorwa cyo gukemura ikibazo cya FDLR. Bivuze ko umuryango mpuzamahanga uzi neza ko nta kintu na kimwe kigerwaho niba abaturage ba Kongo ndetse n'ubuyobozi bwabo badashyizemo ubushake. Nuvuga ngo niba abayobozi babo badashyizemo ubushake bwa politike, nta kintu na kimwe kizigera kigerwaho. Kugira ngo twumve uburemere bw'iyi nkuru, reka dusubire inyuma gato mu mateka. FDLR si umutwe w'inyeshyamba usanzwe nk'iyindi yose tubona. Uyu mutwe washinzwe ahanini n'abantu bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Bamaze gukora ayo mahano bahungiye mu cyahoze ari Zaire, ubu akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva uyu mutwe washyirwaho cyangwa washingwa mu buryo buzwi ahagana mu mwaka w'2000 ubayihute. Uyu mutwe wakomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ikibabaje kurushaho kandi kizwi na bose nuko uyu mutwe ufashwa mu buryo bugaragara n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ukorana bya hafi cyane umunsi ku wundi n'ingabo za Kongo FARDC. Aha niho haza ikibazo gikomeye twese dukwiye kwibaza. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano, UN Security Council, kafashe imyanzuro myinshi cyane isaba ko FDLR isenywa ndetse igakurwa mu mashyamba. MONUSCO ifite ingabo zirenga 15,000. Yahawe manda cyangwa inshingano zikomeye zo gushyira iyo myanzuro mu bikorwa, ariko se byagenze bite? Aho kugira ngo uyu mutwe usenywe warushijeho kwiyongera, no kuvuga ukomeje gukomera, ubona intwaro zikomeye ndetse ubona n'ubushobozi bwo gukomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda n'akarere kose. Ibi bituma twibaza tuti ese MONUSCO yarananiwe cyangwa ibibazo bya politike nibyo biyiboha amaboko? None reka tuze ku ngingo isoza ariko ihambaye kuruta izindi zose. Tariki ya 27 Kamena 2025 habaye ikintu gikomeye mu mateka y'aka karere. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bicaye ku meza y'ibiganiro, maze ibyo bihugu byombi bishyira umukono ku masezerano y'amahoro. Ibi byakozwe ku buhuza ndetse n'inkunga ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ayo masezerano yo muri Kamena 2025, ingingo nyamukuru yari ikubiyemo cyangwa yari ikomeye, yari ishingiye ku gusenya umutwe wa FDLR burundu. Ariko se kuva ayo masezerano yasinywa kugeza maginga ya byagenze bite? Ukuri gukakaye nuko ibikorwa bya gisirikare cyangwa bya politike byo kusenya bitaratangira namba. Kugira ngo mwumve ubunini bw'iki kibazo, reka nibutse ibyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF, Brigadier General Ronald Rwivanga. Nawe mu kwezi kwa Kamena 2025 yatangaje imibare iteye ubwoba. Yavuze ko FDLR muri iki gihe ifite abarwanyi babarirwa hagati y'7,000 n'10,000. Uyu ni umubare munini cyane n'ingabo zingana n'iz'igihugu runaka. Ariko Brigadier General Rwivanga yagaragaje n'amayeri mabi cyane uyu mutwe ukoresha. Yavuze ko iyo abarwanyi bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero, bihisha cyangwa bakivanga mu baturage basanzwe b'abasivili. Ibiba nko gukoresha abaturage nk'ingabo ibakingira. Ibi bituma ibikorwa byose bya gisirikare byo kubarwanya bigorana cyane, kuko haba hari ibyago byinshi byo guhutaza abasivili b'inzira karengane. Ni amayeri y'intambara ashaje ariko akomeje kugora umuryango mpuzamahanga. Ngaho da rero bavandimwe, inkuru niyo ngiyo. James Swani yasuye abarwanyi bake ba FDLR muri Masisi, byitwa ko bagiye gutaha mu Rwanda. MONUSCO iravuga ko ari byo byihutirwa. Amasezerano ya 2025 asaba ko basenywa.
arasobanutse, ariko dufite ibihumbi birenga 7 by'abarwanyi bakomeje kwivanga mu baturage kandi bafashwa na leta ya Kongo. Ese wowe ubikurikiranira hafi, ubona ibikorwa bya MONUSCO ari namwe nziza igana ku mahoro arambye, cyangwa ubona ko arandi magambo asanzwe avugwa mu rwego rwa politiki n'itangazamakuru gusa ntacyo biza guhindura mu mashyamba ya Kivu? Ndabasabye mujye muri komenti y'iyi video mubwire uko mubibona, mutange igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru. Ikindi, niba ukunda uburyo dusesengura amakuru, uburyo tuvuga amakuru, kanda like, unakore subscribe, birumvikana niba wagenda ukora subscribe niba utarayikora, ndetse unasangiza iyi nkuru abandi. Ndabakunda cyane, muri abagaciro kandi murakoze cyane kubananigeza ku munota wa nyuma.